santen tuyong kalau pesampun cekau teater gaulo teket lek serotoron pesesek mayula porop kena kasih deh kak engkau desa kadek ya kak oh iya bak tipik man kun perak cungge-cungan melolo tak nyaman kun perak nyanyian mencukup tak nyaman karena sekali banyak sekok bakal nyaratang retan bakal nyaratang menjadi karena buat TV tak jauh tak semak cara petondung jajang sampai depak kata nabedayu sedang ia bos banyak nabi nak kanak banyak nabi nabi bengkor saya nyaman sekok pengapora kelaban aglenun tapak lopot tak ngerogi jangan tak kabaran cak bocak buat TV resarian jajal pengapora sekali baik le pengapora dan kaulah mak bedetamoy Rombana mak bedetamoy tamoy tamoy Sukowati tinggi lek ten gak oleh tamoy sampian la dari kamamun sampian moy ten gak oleh le dari kamamun sampian Teti sampian nih kok tamu ya kak kita kau lah tamu ya le dari cora betong dung jejeng lo maceng sampai depak tanah bedayu senduro kak jeralah yud kak yud perlu si nomor seton dek keteritan bapak Yuyut ibu Yuyut Bu Yuyut Pak Hamdan Bu Hamdan Yud kak tahu aja keselpet engkile nomor 2 nyari pasir raka nyari teretan
pasir tanah sampian Oh, tadi sampean nyari tretan boleh kan? Tapi tujuan seneng to. Parloh ketretan Pak Yuyun kelabon Ibu Yuyun. Pak Hamdan ben Bu Hamdan. Si nomor 1. Si nomor 2 sampean nyari tretan. Nyari tretan ben gak uleh. Si sampai tretan sampean. Tretan Agung Belengkeke. Wonge sing viral. Viral terkenal di mana-mana. Wonge sing ganteng. Wonge sing lemu. Opone kentole. Le awake krempeng. Tapi gak popo. Lek sampean iki perlu nang Bapak Yuyun Bu Yuyun. Yo iki omahe sing ngadep dak lauk iki. Dak lauk. Bahasan. Dak lauk dole. Oh berarti dak lauk. Lah dek sampean golek dulure ku jenenge Agung Belengkeke. Deloken golek ono dek TikTok. Maksude sampean iku wong iku viral iku jenenge. Oh jenenge viral. Agung Belengkeke iku. Iya meskipun Agung Belengkeke wong tak kira ngekek yo. Gak kira nyokot. Masih nyokot ya tak kira sakit. Gak kira loro. Paling ngandung. Ngangeni. Kok ngangeni? Ya apa? Ngandung iku meteng. Oh ya meteng. Jadi sampean golek dulure. Iya Dek. Sing jenenge Agung Belengkeke. Jajal jak sampean ketika dek HP dek TikTok. Oh maksudnya sampean ngetik dek HP. Yo. Ditemek layare, ditulis nomere, dijopok gambare. Ayo diketik Agung Walangkeke.
Enak wong Bedayu. Enak duwe lapangan sepak bola. Duwe lapangan. Lek bal-balan ndang mrene. Ndang mrene. Tar denak mon bal-balan. Bal-balan ra. Ya. Yo mace alus sarap pekan. Bola satrika bola. Tuh nak. Iya. Tapi Arya deh iya. Polan katang kene ke Bedayu. Bedayu. Iya mana pate lah. Kabel. Mara kabel jaan aduh. Aji yang pakai baju bak matuan jadi ya. Iya. Sak kasak jele kebele. Ya. Manton longor. Polan katang kene ke Bedayu cokor. Iya obu sikat. Cek ban petil ngara. Mara petil. Sia, aong ngak mana yo ngomongin. Aong ngak mas. Sia, gowo HP Android deh. Android. Wih, dak kalah nang sing enom iki. Kalah. Nang Roma kikir melolo. Ya jadi penyemanton tambeng. Sia, aroko ada di. Kalak songkon kalak takon lain. Songkon jupuk. Sia biko. Ya. Sia. Aduh songkon anyar. Sering beri cerpit. Ya paling opo anyar berarti. Iya. Sia aja rekong sana aja. Cekol kok kaki. Sia. Sampai matuan nengat. Tapi alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah amma ba'du. Iya. Hadratil kiram para alim ulama, dak kalabe Pak Yai, para kiai, para sepuh, para bapak, para ibu, para olak, para telgetel, para godeken, para keropo, para kerker. Kerker, arwah kerker. Oh benih poro ya. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Yoyon. Yoyon. Sebenernya siapa? Pak Yuyun. Sebini. Oh saya lagi. Yoyon. Oh. Arwah sedaja. Arya Pak Hamdan. Hamdan selake. Sebini lain. Hemdin. Kakek ngobrol ya beningko. Marah. Pada pokropok. Pak Yuyun dan Bu Yuyun. Pak Hamdan dan Bu Hamdan. Satya ngocak tanya ke orang Dina. Dina reje beun apa campuran? Madureen. Oh madureen. Engkau atanya sedih-sedih lah. Pokoknya. Mari lah. Di rumah. Karena ini nak jadi kebanyakan orang Madura. Orang Madura. Sediri laka punya. Keng boleh sediri tengger boleh. Boleh. Kok padang gelak dan memulai boleh. Alhamdulillah Bapak Yuyun dan Bapak Hamdan. Ini keluarga besar ini. Besar. Wis setia teka hajat. Mendeteng jeren kecak bina budaya. Wis alhamdulillah nakano jaran kecak bina budaya. Wes keturutan nanggap jaran bina budaya sing teko Cura Betung. Sede tengah dari Cura Betung. Terus alhamdulillah mudah-mudahan muga-muga acara yang makin lancar aman terkendali. Amin. Sobung alangan manapah. Amin. Mantir pada selamat kabi. Terutama masalah ojen. Anika terang, moga-moga terus terang. Amin. Terang terus. Amin ya rabbal alamin. Siapa aja deki ngarak lancar. Amin. Terus lancar kemantan juga lancar. Ya apaan nih burnale? Beri beda apa nih beri? Oh ada apa beri? Oh ya laku les ya. Oh laku. Oh berarti hari Manggulan. Oh Manggulan berarti. Oh berarti laku rebut jumbutan nih. Jumbutan cedek aja deh. Arwe celok Rodi. Sambutan. Oh iya, sambutan. Mari yoba mon siang. Campur sarong ya. Iya. Beda angak. Aru boleh, joget goyang nganggo gedang. Campur sari pokok-pokok. Oh iya campur sari pokok-pokok. Terima kasih. Beda pokok dina adalah. Ya lah ada Ada apa nih? Terus
laku bedelesian. Lesian. Campur sari. Sambutan. Berarti artis. Artis nyi penyanyi. Iya penyanyi. Balik ngenje ya lema. Lema. Ajicir. Ajicir. Namun setia lain. Tak ngocak lain. Bo. Ceren juga di penyanyi. Tak kena saing. Takut kena ocolan. Ki beda penyanyi nah. Laki bini. Bini. Mon pancen beda penyanyi nah. Minta tolong sol telok kaki sero keluar. Oh, bo, oke lanjut. Letak ya dek. Cek kuliah. Mak Sarah gelo ka matuan kaki. Aduh. Matuan yang nenang dek yang melolo. King dari Roman ngan. Coba. Apa yuk? Jadi yang pada penyanyi itu kerjot dia. Saya jelok penyanyi, saya keluar foto Gun Somor. Yalah. Pancen kena Pak Yuyun deh. Aduh, penyanyi kayak cetak Pak Yuyun. Sedengah gelak penyanyi Rama kena padeng kebilah. Duh ketok kabeh nek guyu. Sebuntene kula sing kata Bapak nggih. Nggih. Sepuncene. Wis iki artis teko. Rek penyanyine rek. Kok asu temen rek. Asu. Permisi ya. Andro ka ayan bedih. Dek, saya mau tanya. Iya. Ini sandal apa pakai celedong? Ya ini sandal lah mas. Sandal gini galu nyonok betes-betes ya. Ini impor. Oh jadi kalau sandal kayak gini impor. Iya impor. Belinya di mana deh? Ini impor. Impor. Di Tongas ya. Oh dari Tongas Probolinggo. Benih. Tongas mana deh? Ngasak. Oh harganya berapa deh? 6. Oh 600. Nemoh. Lu tebak kamu nyanyi lopot ya. Oke, saya tentunya ada di sini mau nyanyi. Enggak. Tahlil. Ya nyanyi ya. Oh iya. Penyanyi ngosok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma anyar syutingan deh. Anyar. Anyar boleh. Anyar le. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Oke, karena ini waktunya udah 2:30 ya. 2:30 boleh. Iya, 2:30. Jadi saya mau nyanyi, jadi siarkan dulu ya. Yang siaran siapa deh? Kamu MC-nya mas. Oh. Lala. Ah? Lecek tujuh dah iya. Ini tidak ada kursinya ini kok. Maafan pal sengojak pedang. Benih pedang tuh tompokan. Sik, saya becek dulu ya, atau pok kabere. Jalah, ya. Becek lah. Lebur, nggak ketang tadi embun. Iya, embun tang ketang kayak coba wan ketang kakek. Mayalah dulian jaraki lah. Dia apa jelas kana. Oh iya. Jangan lupa tap layar ya guys ya. Disawer ya guys ya. Sawer. Ayo langsung dikasih paes. Paes. Ya, mon paus Probolinggo. Mon arwah berak doh. Paes. Ayo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa. Selamat berjumpa kembali bersama artis-artis New Papan Atas, karena Anda akan dihibur oleh penyanyi sangat terkenal yang sangat terkondang sekali. Yuk kita sambut siapa dia? Yuk tepuk tangan kita bersama. Inilah dia. Yuk kita panggil Budukna Ketang. Terima kasih ya. Ya, kenalkan nama saya ini Budun Ketang, Arje Dongan ya. Iya. Tapi kagak ada bola. Mana siapa? Orang sini sudah tahu semua, Mas. Ya memang tahu nama saya. Kan kelupai. Karena saya ini udah sering diundang ke sini. Oh iya. Ini dah artis terkondang di Jawa Timur. Artis yang sangat viral, sangat terkenal, terpopuler. Kita sebut inilah dia, Mbak
Sanati. Aduh. Sanati. Oh, Sanati penyanyi. Ayo. Tuh Titi. Oke, Mak Sunaria lah. Oke, selamat siang, selamat berjumpa kembali bersama artis-artis New Bina Budaya. Karena Anda akan hibur oleh penyanyi yang sangat terkenal, yang sangat terkondang sekali. Yuk kita sambut siapa dia? Yuk tepuk tangan kita bersama. Inilah dia, penyanyi Sanati. Toh. Aduh, jangan gitu mas. Kok diculik-culik kamu mas? Culik ya, ada kabel ngelosot. Oh kabel. Ya oke, lanjut. Oke, pemirsa, saya lanjut nyanyi aja karena ini waktunya udah mepet ya. Nanti ada lawak juga, ada lakon di sini dan juga ada ngarak ya. Oke, karena ini saya mau nyanyi ya. Kok genak ya? Iya, mau nyanyi aja ya karena ini waktunya udah mepet ya. Karena ini nanti masih mau ngarak dan juga ada lakon di sini. Mau nyanyi aja di sini ya karena saya ini nyocot dah kebile saya nyanyi ya. Karena ini sudah dikeranah sama Bapak Yuyun ya. Apa katanya kalau ada penyanyi yang pakai rok mini, Pak Yuyun mau kesini katanya. Iya, mau keluar. Iya, mau keluar udah sedih. Enggak kemudian makan saben. Kita lanjut aja nyanyi ya. Saya mau nyanyi karena saya ini tidak moro-moro besar ya. Iya. Jadi kecil dulu ya. Jadi saya mau nyanyi waktu kecil ya. Kecil. Waktu kecil saya itu enak, harum, baunya manis. Manis cetek aja deh. Ada apa ke? Bau teh kosmetik. Bau teh kosmetik. Iya. Keno. Asik, ada artis. Bektoki geni, aku tak tahu duseni geni. Hing eni jorni makana lo bengani geni. Bektoki kana, aku tak tahu dusejak leja. Lembu enggak kata, hing teku tepak kapal. Malu. Tembak kok bener penyanyi tadi colok tembak bekoki ngol-ngol aku tak tahu senyol ngonyol tinggi jongok sampai sadia bakun konol bekoki kaler aku tak aduh bahaya ini iki aduh tepak kaler di bahaya deh. Malah terus lagi. Marah. Lah terus lagi. Abu embuh lo. Ayo terus lagi. Yang betoki kaler. Kau tak tahu selir ngelir-lir. Saya nalar luar langkir tapi saya akundung. Arwah pelok. Aduh pelok apa dia ya. Kamu ini Arya ler yunin. Are rosak ya. Pejelas lah. Ki kurang jelas. Boleh gerujuk Pak Yuyun malah. Ler. Tak nyaman dia nyanyi. Tak nyaman. Ya rosak lagu re. Lah sedih ya Bu. Iya. Ini nak dia mayu beri lawak lakon cerita di sini ya. Iya. Biar tambah seru. Seru. Ayo langsung beri musik ini nah. Oke. Monggo. Karena saya cuman lagu kejeun.
Musik. Kau
Mumpung tade lake sambil live apa nang TikTok le tak galau. Iya, apa? Jangan lupa ya di follow juga ya, dibantu tap layarnya. Hai, halo guys, selamat sore apa siang Rio? Oh sore, selamat sore guys. Iya jangan lupa. Aduh kok le paus. Aduh, terima kasih ya, jangan lupa dibantu tap layarnya. Tadi ya makan di lake tak belanjain. Ya mosong ko lake lele setahun ko te belanjain. Ngakan karo oleh nang TikTok oleh nge-gift, melelipen, melebeda, melekabir oleh na TV bini belanjain lake. Tahu deh ya porop tahu bingkole ning kuring. Tao mesengko engko kasta laki ruang ko katon de yang ko lambe tande kenyama agung re. Engko mangwala ke pole te bede sengelaku aki. Mak pendet. Laki pole. Alake pole lah. Alake pole bi. Apa? Tuh. Mak reng sebereng setek belanjain ko apa? Iya dingko te belanjai bi kakek engko penara TikTok mak ngocak te belanjai. Ya. Oleh ngamain HP le, oleh ngamain TikTok, kor kenal gebek toh. Engko lah nang TikTok role pese cak. Kata anak kade amasa kade anak anrabut kade. Ramasan kakek beri belanja benja kakek. Apa? Tak ingat lambe. Lambe. Iser kakek mande. Belambe kakek royal cak. Sedih kakek melarat pas de iya kan. Beni tanda beni pola semelarat janja benar ada belanjain mon reng bini. Reng bini mon tata kuin pese cetak pelengan. Nyongok kebedaan. Bah, makin ngucapkan nyongok kebedaan ring lakare usaha. Karena apa cangkem melolo. Ari atani, kita jeling makan kate. Tak jeling, atani. Atani kembali pese. Atani nang tebuan setengah apa poloe bucak. Atani le, ajual, tinggal jual tebuna apa sih? Juga. Aduh, tuh sadang medeteng kakek melerabu sapa jarang olen engko. Duh, kakek ya, turun. Aduh, tak tahu aku tak mikir tangan nak seperti kolong nyare pese. Anan mara beri pese jelela. Tak ngelarang orang yang main TikTok, Bin. Tak ngelarang. Seperti ku tak liburan je, Cak. Mau tak liburan jaga ke yang sayang. Bukti nang kamu sama temen tak. Engkau nyongok dari jauh. Aduh, nyongok jarang kakek tanahku HP kan nyongok. Emang kau tak nyongok kan cabenya kau, Bin. Mikir. Cak dinggo-dingan kakek. Pantang pengen kita kek. Tak kali kok begak tuh. Mbak, man kakek. Orang bini mangalah ya. Mbak, orang bini ngelah. Kamu udun. Tak tahu. Aria. Mone eros terus aki maring laki ke dela benar. Penyak juga ke. Buat ada bung nak kelenger deh sih kakek. Marah. Aduh, areanan datang. Aji ya. Jongo anan kire. Jongo di bianan, demah. Sepantas reka tebing. Ada bodi ya. Kakek manggen jalanan melolo. Jadi kalau teh bagi jalanan kakek boleh ngelama kakek mau naik bolehin. Tong kadaki, iya dah iya. Agak nyito. Aku gak ditusi. Sek kelut. Ini kakekku di bangan ambil ini, bangan ibu ini. Ja. Mata tinggal letak kakek mele-mele diem mecong. Aja oleh nang kocong. Iya, tangon le tak sabut cah. Tak sabut cah tangon le. Engkau apa nak? Pajen deh yang menereng melarat bing. Pajen le ya kok ada bitung menereng melarat. Apa uat ibu? Agak ni ya. Aduet cah tak jadi aduet. Nyanyi atau kara nyanyi. Are boleh banyak sekali ya. Ayam ndok yo ko nak apa? Apan banyak. Jawang bi bapan darah tinggi. Bapak ini yang tinggi. Ya mata darah tinggi lek jadi kakek main HP ada beton nah siang tak gulaku kita siang tak malam ata anak kade. Kakak pe melala kakek oleh besar ke di meja. Hale di mak kakek dia beribu. Kontang to yek.
Tahu yang apa aja beri? Tuh. Oh dia. Apa nak beri? Minta siapa ya? Ina. Beri siapa lagi? Kela beri saya kata buru dema. Tuh, tin meratin nengi TikTok. Anak le melebri orang. Tak todus. Kok tak todus kok. Oh, berarti ada otak kakak. Ada otak kah? Tin meratin ya dan HP. HP nanan beli kakanan beri orang. Bedir ya. Bala sar kasar iya. Jadi iya cek kakek macam tak ada ke anak setong dia macam. Jaga. Nyanyi boleh dia. Atau kar jong. Punya nyanyi. Atau kar. Iya, boleh tahu mak dia tanya. Aje sosi je kakan menikah sadeen deh ya. Engkau tak tahu. Serokakan ke anak yang sayang nak kakek. Mundur dari pencintai gendek. Kamu kakek kela minta. Cuma ngelama nekim peles bingko kakan. Kakan. Oh timun neng ya jadi akan bu. Oh ju ini ya bu. Apa le? Ya apa le tahu kan? Apa? Apa le? Jauh kangen pak. Sedih ya dek. Nenang, kini kiri yang tuai. Pak. Nenang. Engkau neng emang. Aja apa con? Yang kau pak pun tak cen. Engkau tak cen bu. Ada gelam ada bagi kapi bingko kakek le demai paelang bagi kecacaan bingko. Melet con. Openg. Iya melet con bu. Kela beri saya kata buru demai cong. Ayo berseket mah seket. Kakek je. Balik kakek. Ya kakek balik. Jadi kakek sekejaan jong. Lala paelang paling kau tak beri na boleh lah. Bang pun tak cen melet tua lo nak pak. Apa saya benta muka kok? Mau tak keng bikin pacol lo saya benta. Oh. Ma, kaya ini. Lah sedih dia. Pak. Kakek manda ya torko le. Lah, korang ini main HP. Jale cak, engkau tak nubi kakek, kau tak sakku bodi bi kakek, kau mangu apa salah lagi boleh. Oh, omong besa lah. Iya, engkau ngerti lek ke kakek lek. Paham kok kakek. Anan kakek roh anan yang sayang na kakek terdemmer waro. Bayi tang yang sayangan kedua. Masih ledeng arwah tubuh arwah. Terbunuh diri arwah ro. Kage aja mon ruah. Harus sangleng sangan cong tabang alen cong. Aro. Iya, balik ke Mika. Omong ribet pak. Mak ngada mak kene tuwa ya. Are boleh. Aro anan kakeknya mi batoro. Iya nak, bener kakek jong. Marah pikir kakek nak. Ada kakek nak ke anak kian. Kita tahu apa. Amain HP ribet ton apa je. Kaki jama ngelama kayak buta kok kening petes kaki bingko. Oh, tak bisa kira nula, emang robu nggak kakek. Bapak bisa aja. Kira nula, cek anak kakek tak perhatiin. Bah. Tolak. Bagi apa njong? Bebenirin nang motoro. Ria. Njala jangko tanda ke kakek lah cak. Seunggun engkau setak kuat pikir kira ni. Kadang kau tak kuat yang kau lagi boleh, kau lagi lagi yang kau cak. Lagi boleh. Orang mon tahu kebetulan ke kakek le. Pele bi orang le. Tak kira pikir ni. Mon engkau mele. Jadi serat dinan buat tak ya jong. Tak ya. Oh, lo kopok sekali ya. Cereng karuanan pak. Ambo ni ngajak apa sana? Ibu. Eca. Elah bu. Enjala kau tanda. Mungkin kakek terus ibu anyar lah macam engkau. Bapak mun ibu Eca, ibu hidung bi apa pak? Baik macam ibu. Bi tedung bi kaki jong, kaki tedung bi ibu jong. Mun kakek Eca ya pak hidung kau. Mana ke Eca hidung kau? Ja. Pak. Ja. Pak, olos desa. Hidung bi kau bu ya. Jangan apa tedung bi kaki, tedung bi tang lake. Engkau kan nyoso bu. Nyoso. Iya nyoso. Kenyot sekalian, elang.
Lah iya Bu, engko kan ki Beli Indomil. engko ki ujian nyoso Bu. Lah sedene nak. Jauh, kakek noro siapa? Noro bab? Hah? Oh noro ibu? Iya, kakek noro siapa? Rawan Ria. Mari jauh. Kakek noro siapa? Noro gupan kakek kok tak ngepolong kakek. Remak anak-anak. Iya lek pancen mbok juba dah lek. Iya kakek tentu. Pancen tak kena satos. Kakek bolong tiba. Gendeng di nama babi kakek teh gendein. Ih saya dari sang anak. Kakek tandeng kok Bu. Enggak, engkau ngepolong alen anu cacan bayi. Mak bosang ke Bu. Jadi kakek pesa ping kok ke. Oh, mun kakek ada pesan anak. Masih kacung bi bapak ada pesan. Ada sorat temun anak. Sorat temun anak. Mun bapak bi ibu. Baru akep. Kau tuh kebeng sorat. Ya, jangan anu. Elah coba pesa. Allah tina, tak kuat bapak nak. Mun ibu ke rumah apa yang melulu. Padang kok tak kuat bapak kaki cerempek cok. Saya cerempek rek kakek. Cerempek rek kakek. Tak pantas sering laki cerempek lek. Mun deng bini. Apa boleh? Orang bini bibir ngak kakek petes kakek dia. Kakek tak kuat Bu. Jujur aja Pak, ini boleh Pak. Asli ro anak. Hidup tapu wajan tengah ro anak. Lek anu apa Pak? Ya. Lah, mayu ro bapak. Entar sorat, entar kemudian beli sorat. Wah. Nampu sorat ta Pak? Wah, mun dek sorat. Iya. Engkau kira laki ya. Kadang gua bini iki ya. Bah. Waduh, Mak Arya. Kau tuh sangat sekali. Lah iya, engkau bi aca euy. Oh ya tahu santar kon mudin. Esa li Pak. Agak Pak, ini boleh. Wah, tak boleh dia. Kau tuh resmi bertanda tangan. Tapi engkau ting noro kakek, engkau ting siapa sing ngedan? Ya banyak kakek. Mon kakek noro ibu. Seneng ke ibu, noro ibu. Tina bapak biti bina. Mon torot topes sap pengadak betul. Apa? Ale. Salah betul kaki gur apa? Gur cileng goron Ria. Ale. Balik. Oh lah jen nak kena tak kena dia. Biar mas tak kena. Jadi ada budut kakek. Iya. Baya iya jong. Tina nak mengkorok kakek teron di ibu. Bapak bini boleh. Seratinan mon pada jong. Selempuan dia nak. Ibu. Boh. Dah. Yuk masih. Senoro bapak siapa nak? Ma datang ngedeng lek, bener lek. Kakek nara siapa jong? Apa ya? Boh. Noro siapa kakek? Kakek Noro nara ibu. siapa? Apa noro bapak? Kakek mau noro bapak tandi susu, mau noro ibu topu susu. Ya, kok noro bapak ada Pak? Kok ake bayang, ake loro orang kok. Tapi saya ngajak ngedama kering tua. Mon bapak malain kau tu norot. Kok Pak main ini ajeng, mau malam kan ajang geng di Pak. Ajang geng kok Pak. Jadi mon siang. Engkau mau yang, jauh mau malam ajang geng. Oh, mon malam aja ke. Mon siang tak gila. Oke. Sekolah mon siang. Iya. Aja, boleh nak aku ngaji aja. Mon malam ngaji ke langker. Langker. Ya. Mau beri langker ya dah ya. Mayo. Mayo nerokok. Pejang narang kajo. Nerokok Pak Ibun. Kaki jalan ngelar kakek mana nang bingko. Jadi kaki kok pengria. Mon kakek ada pesan nabi orang tua. Kaki jalan ngelar kakek nang biba apaan kakek lah. Boh. Iya lah. Mayo, nerokok beli surat kon mutina. Ayo, ayo. Boh, dom Maria. Mari nayong. Mayo na. Murda jadi sebukon bawan, bukan mutin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan kaula are mangken kaula neka ngurusin oreng-oreng sakabina. Saking kaula tadi modun tebak kasih lopot. Kaula 2 bulan boleh tak tebak ka oreng kabin tebak ka oreng mati malolo. Tapi kang kuy bula alhamdulillah badi oleh surtanan. Dan kaula are mangken kaula ngiding kabar banyak orang segila. Ndel. Assalamualaikum. Pak Martin. Lu jong nendang jong ka. Assalamualaikum. Nggih. Pak Martin, kula arep foto kula pesa. Napa nalopot? Tebak kemudian kopo kerja. Engko ape sapi tang lake, engko kira lagi boleh nganu aki sorat tuli. Boro ada sedo jena aing nguraj mun sasa. Engko ape sa abi tang lake. Sap yo iya bori. Bori ini nanyang beli sape bori. Ongguan tanya karua orang Pak Yuyun Bu Yuyun yang beli apesa bencar wa. Oh macul bencar apesa ya salah dok kang kodul jong tolongin ngomong jong kebala ibu kera laki ya dia dulu ibu apesa selebur besa kebala alake boleh dia alake boleh dua iya lah kopok sekali alake boleh dia alake boleh hah siapa ngan le taulah dan mesake laki rumah tak datang di kita kerongkos Romajur angkor apa siapa modin apa sakara lagi boleh buk dah iya. Menikah ki siapa biasa? Apa pun siapa biasa? Mengkakin je. Pak Mudin menulis surat. Ada Pak Mudin kopok ngomong tekan rekan. Siapa orang apa? Mari ke bodoh. Mari ngebalang kok guru lah tekan rekan je. Bisa menulis surat. Pak Mudin lepain Engki Mudin surat le enco apa nah ngiding bener ngiding kek ulin ngara anu apa melemu surat Mudin surat melek ngara apa siapa Mudin ulin apa Tuli ja, kebele ja. Kakeknya ada pesa penjat bingkok. Jaga jerenggak jujur. Pak. Oh, apesa. Dek lah. Si nombong dek suarana. Oh, apesa biri ya peke. Cepan. Asrin tak oleh. Cepan tak peke ngara. Ngomong apa kakek nak? Ngomong apa? Ngeding mbak. Ngeding. Dari mah? Lebur. Dari mah? Colok napakan apa? Dan ngeding manggi ano Pak Mudin. Udah, ayo, surat. Mayu. Surat kemang. Tulian, kok gerak lagi boleh. Tulian. Udah. Pak Mudin ngampul. Kode ini nih ya. Kode ini. Maju, anu. Beli surat napa mbian. Ayo Pak Mudin. Surat melek. Ape saang ko bitang lake pokok dunyan nari kudu porak.
Jong. Ya tak bisa. Bungko Pak Mudin tangan di sampai motor sepeda mau karo kuburan bi geledekan begiji yang kau tangin ta. Itu apa Pak? Kayak ngake mun bengkan nang di emang kayak. Bayi melu tanah. Oh tanah nade ke bayi. Jong Bing bungkon Mudin nak. Betak bisa Pak Mudin kok kira pe anggota kuat nang bitang laki kok Pak Mudin. Tulian. Pada Guling malam lah mau nulis surat tulian Pak tulian udah dikasih nomor keburu ya tak rap jo jarang nyamaki orang ngabesa tak rap kun cuma hari kewajibna mon pesare tak oleh engkau tak kuat lah Pak Mudin aduh ada kakek agung lho mon badan kerusakan pecahan jeregen nah keboter apa can agung Tulian benih ajak paruan bi tuan rumah tapi dia iya loh pancen deh iya dong orang mon ape sarua tak oleh arwah coba betul Mada oli ya Pak. kan masalah kakek bisa laki pancen lah kewajiban biasa Tak bisa, tak kuat kok. cengko bitang rakyat tak usah kakek Tak kuat kok. bisa selain tak kuat jo Tak bisa aja. Ada betul main HP Jawa Mudin. jarang kau Engkau salah meloloh. Pak Mudin engkau tak belanjai bitang Anakku sebarang dah bitung nah. konten anda Tulian ke besorat. Pokok tuli ke bayaki karena mau lagi kerabi ini. mon masalah surat gebang urusan engkau kalaban Pak Cangolo ya Terus. ini urusan engkau kalaban Pak Cangolo tapi mon masalah kaki apesa kaki beda isi keberaan apa kaki tak sayang apa tak cintai Tak sayang adalah. engkau lah tak cinta Tak ada cinta. engkau lah Ada sayang. boleh Arya orang rumah tangga benih kebayi mainan kaki kita bini cong oh tak bini embut no kayak apa Ayolah tulian lah. saya ada ya jong mon pancen kaki ongkongku melihat surat apa can Pak Mudin kun cuma Pak Mudin bisa sama aja insyaallah ta'ala alhamdulillah paling talware bah ban parlo dekian kudu mare Tuli mari Pak. bo nama tabit makan susu bondo Tuli mari. Keburu kok. Ayo Jong, boleh Jong. Boleh Jong. Boleh lekas. Ayo. bo na mole tadi ke bungkona Ayo lah dok. tarik ke bungkona Ayo rokok lah Jong. mole arep pak labuan yang di Pak di kaki kau Pak Ayo lah Jong, banyak Bapak nak. Wita Ayo Bapak banyak kenalan. bejan kak Banyak kenalan Jong. Ayo lah ngampung lah. Tedurok jalan pada. mana cong torot mon karo alenya apa Mak Joko cuma mau bisa Joko tuh. ongkuan ongkuan Keson. Maya Pak, ke biak sorat ya. Iyalah, Di Jong. jalan. Ayo, ayo mulai Jong. jalan nak iya cek ke boter ya kakek oh benih dah apa rian ka Pak Yuyun lah oh mon jengkak mulai laku tuh angki tapi sepora na tretan kijak kepay junto karena rumah tangga pesa berpisah kawa tak oleh benih sampurengan karena orang ape sangki mon kita di anak mon di anak aro tugas ke anak merena ke anak nengan neng raga lu tak tahu jangan ruah Yule cok, mati bola. Tebaan reng melel. Angki bola di antar ke kacamatan ngurusana terus surat anak-anak. Ngereng Pak.
Apa jom? Dah matangan nak lah. Ya dah mon gendeng baca. Bapak lah. Kita lentang bapak lang melolo. Hari ya siapa? Oh iya bapak. Mayu tu lihat. Marja nangis setok jong. Aduh pak. Ntar ke Mekah. Apa yang ngau buru-buru ikan lele? Ada apa jong? Melandur deh ngelele. Marja nangis setok nak. Enggak tadi ibu pak. Jadi ngomongin masalah ibu dia jong. Bapak bisa bini boleh. Boleh dong mereka. Jadi nama yola jalan. Mon pendek. Wala pendek kaki toju. Engkau tiap kita hidung ale, bapak tak hidung, bapak raja nengko. Iya, mau hidung kaki mircat nak. Enggak bapak nakal, bapak nakal. Nora bapak aja. Oh anyar ya pak. Anyar le. Nora aja. Mau tak nora nang nina. Nora samna nora kaken kok pak. Iya. Din kaki nang dina galu. Kaki mon pendek toju nak. Toju, umedit. Bayang kok pak. Lah yo bayar toju we ceteso kono minggu nak. Wajalan mulai dari bisa. Tak nang ah. Nggak bayar pak. Toju we cedah. Ngoncur. Tedung kok pak. Yelah tedung lah. Oke goncung pas encok anu pak. Tulis nak. Lemah. Loh, enggak bang, nemeng kok pak, apa? Payang kok. Marah ngecur pecer bingkok jong. Macet nangis tok, hah? Iya, lapar? Ibu tak anak lho pak. Lemang kan dua nak. Bapak kan akhir melolo atau kari deh iya nak. Amain HP melolo. Atau anak ya tak ada anak kaki letek rabut. Tunggu nih, cerder mereka kita di sini lah pak. Tak usah mikirin non bapak deh nak, non kaki dipi mikirin deh nak. Akhir ya. Bangun kok sesah pak, orang yang sesah tak mikirin ngajian, bangun bapak ya tak minum dulu. Jadi ini nak, mungkin masalah ibu anyar, ayo kakek. Oh, enggak ini ibu anyar. Iya gampang nyari akhir nih pak. Iya pak nyari boleh. Ngocong. Iya. Nyari selempo bang kolengan pak. Langsung nyari 200 kok pak. Aman. Halo, enggak payah pak. Iya, tedung. Nung nemu pak, ama pak. Ya ulur ini apa adalah jong? Ulur. Lama apa boleh nak? Marah cek nangisan tok kani cerepak dia. Tina tedung nina lah ya. Enggak anu pak, pelka pak. Oh mimi anak ya. Tina kemarin minggu melakin es nak ya. Enggak sewa. Wah, hari ya. Bapak eleng. Tina tedung nak ya tedung. Iya pak. Iya, beda iya mireng dia lah nak. Oh besar deh pak. Iya nak. Cek nangisan ya nak ya. Cek nangisan. Tina masih tadi ibu. Hari apa dia tedung mama teling kaki jo. Ketok ke pak. Ya kaki saya ketok pada dia. Tedung lah nak tedung. Ayah kok pak. Lempo kan kita. Tidurlah anakku, tidurlah sayangku, walau beralaskan korak dan berselimut awan. Ikan tangismu tapahkan hatimu dalam menghadapi hidup yang hampir mati ini.
Jangan tangisi, jangan sesali nasib kita hari ini. Lupakan saja beban derita. Marilah kita berdoa, walaupun kita tak punya. Ia dengarkan soal anakku, tidurlah sayangku, walau beralaskan koran dan berselimut awak. Jangan tangisi, jangan sesali nasib kita hari ini. Jangan terus nah, dengerin yang lupakan saja beban derita. Marilah kita berdoa, walaupun kita tak punya. Doa kita pasti akan Ia dengarkan. Tidurlah anakku, tidurlah sayangku, walau beralaskan koran dan berselimut awan. Oleh ni bagagyan na umali na hindi isa pa bisyo jangan tangisi, jangan sesali nasib kita hari ini. Lupakan saja beban derita.
berdoa walaupun kita tak punya doa kita pasti akan Dia dengarkan. Tidurlah anakku, tidurlah sayangku, walau beralaskan korang dan berselimut awan. Ketika tangismu tapakan hatimu terbelikan, kau melihat itu yang hampir mati. Kau sampai tangki ki ngol-ngol pak, kita embu pak, kita embu dan ada eke pak, naman pak, nahin pak, belah mungkin ibu pak, makan jabe cara apa pak, beni boleh pak. Dia nak, karuan edina ibu nak, masih apolong bi ibu tak teman ngakanan yang Roma nak, tak teman tanah ibu, HP to. Tapi kan marung melolo pak. Tak marung dan mana? Tapar lagi pak. Tapar nak. Bang bapak lah parong. Perak tak ada lah. Lupa pak. Cik. Mas, Anya tanya ah. Mak apa mau nggak kemak bini, ada suara bini ke pak? Seporan ganggu tepan ngakan. Cong, ngakan cong. Hah? Ngakan. Kenal ni kaki nggak Rajong? Anya tanya ah mas. Di sana apa kan Jeki? Beh, mak keton sih. Mak keton. Jong ratin deh nak. Oh, anak nagong. Oh, bapan kakir ya Cong. Oh, beh, mak pas mabuk. Kenyang ngeluh. Aduh. Serang minum kok mas. Baban lapar. Boh, ini ngasuruh enam kangkok. Aneng enam tibi. Mas, anak le mabuk, anak Mbak Andria. Tak, aja gendeng le. Gendeng. Gendeng, aja benih ber, benih ya. Iya, sepi. Boleh mun bimbang sedeng. Sedeng dari mah. Dan bapak lu sedeng pak, mun kalong tang di pak ya. Ayo nggak kira pak. Pribadi ngalong pak. Mun rungkok kadang teri pak. Mun di nang di kau beri paham kan deh pak. Ya pak, pak kalong kau pak yo. Dan lang kau makir teri. Mak pas kalongan bese. Mak pas kalongan bese. Orang udayu. Kebala. Dari mah. Lepas bu boleh. Ngabu pak. Kebala Jong. Ngabu pak. Kebala hari-hari ngatanya di sana. Atanya Jong, dinaru bisa apa ya? Ayu. Engkau Ayu. Ayu. Oh, Iya nak, ratin je bejan Jong. Ngabu bang, ngabu lah. Dia kau tak ingin nomor tutup bingung nak. Engkau re kesasar engkau re mas.
Oh, ke pasar jenah. Ngomong pasar dek timur dek. Kesasar. Oh, nyari pacar. Boleh pacar. Belah nak. Apa kadek? Kaki kita sunat dong. Bu kita sunat mas. Iya aja. Bapak anu bon boleh dikonat euli, entak lho. Dek ya, ambo dulu. Dek, anu mbak, nyelok mbak jong ya. Bulu anu lho. Derma. Ambian atanyaan apa? Engkau orang mulia mas ya, ketalang. Dinari bisa apa? Engkau orang kelepai jalan tang Roma. Dinari ya bedayu, mbak. Montalang ya apa? Montalang sampean terus temur. Bo, dosa. Romo ya. Berarti itu babes enggak mas? Bebes. Telebet. Ya, derma pas. Beda kanan ya mas. Are deh iya mbak, yang ngangkok ruah atokar bitang bini. Atokar. Bahkan beni karo atokar sampai apesa, sampai depak gebungkonmu tina male sorat. Tadi tandi bini ban mas. Engkau tandi bini tandi tujuan karena engkau orang dek mengkok tak Kalimantan jauh. Bapak anu bapak Buter, mas buter apa anak mas? Iya, yang dia mengakan dia, mbak. Eka akan ada kiinjaan buter dia. Tuh mana mas? Anu apa tak aten, ibu tak aten. Bah, mau aja tak perhatiin bapak nah. Apa ngakan bulu teh uleng. Aduh, mengalem. Apa akan diri Aduh. Ini serem mas, kok nih serem iya, mbak. Saya tak perhatiin dia si tang bini, ibu dia. Mosok siang malam HP tok, ya tak ada anak, ya tak sapuan, tak sasa. Dia berada gigir ke anak bi kadake. Keting kota kuat atau kan melola akhir tang bini ngaji gak bisa. Jadi tekan reken ban mas. Engkau ala ko le penghasilan tadi bitungan nah. Bulan ibu teh. Ada mak pas tak ibu ibu remas. Tek gendeng bulan gendeng coba. Nih serban jam. Bulan coba gendeng tak kena satos. Arya. Aduh, tapi kebese tahu, Jong. Bo Peter mon kebese. Peter, mon kebese tahu, Jong. Iki gunja masuk 4 juta, Bon. Kan masuk 4 juta. Ya ongkos ah. Beni masuk beni pajer dia. Pertama Pak Jujun nabri juta bah nambah 3 juta masuk 4 juta. Kumak banyak, Jong. Nambah eureun. Lo bah 2. Beteng bah laku. Bubuan belum atos. Anu udah mon bese mulai benteng. Penter. Jadi kayak mon anu boleh kita oning bini boleh. Oh, kita tuh mana bini? Tak tahu mana bini saya kita sunat, Bang. Cuma tujuan Mbak Tibi terus melihat pengharangan Mbak Tibi. Tadi Roma kan Mbak Tibi jauh, jadi tujuan Mbak Tibi. Aduh, kita cuma tujuan. Tadi. Naro engkau orang lemas, kok nisir ke kacang ya sama pas. Bola noro dari rumah, Mbak. Abah sering kenal rok jalan. Ya tak apa. Noro engkau orang tadi laki le mas. Loh, tadi laki le. Engkau randa. Randa jong. Engkau orang randa jong. Noro tante ya. Ke Roma. Porop. Non pian yang situ muntut mah benyam pian. Benih. Tangkuin sahabat, canko mas. Nah iya. Deh, sebelum bikin kan yang situ. Ning selembar. Dari mas. Iya jam ya, nurak tante bayi ya ke rumah ya. Tak kok tadi penena, Mbak. Tak kira aja mas. Tapi sampean niser ke tangan. Niser ke bula. Kabin di bula. Boh. Allah, jadi niser sebagai anak. Niser sebagai anak. Kan kok tak niser le. Oh, jadi bule kala anak, bapak kala anak, pade kala anak. Jadi ya pade dia iya, kakek kala anak, engkau dia ya ke ano. Terima mas. Tak niser kan kok. Ya, derma ya. Mon, anu Pak. Ibu dia tante remon kakek nih, seremon kakek kok cinta ya Bu ya. Boh, tapi cinta sebagai anak jong. Wah benih. Iya, emang. Terima ya sayang dari rule jong. Kira tak apa-apa. Tak apa aja mas main norok ke rumah lah. Oh guan. Iya. Main dah. Dineng kau tanya lo ke mbak, nyelo ke adik bayin. Tak iya. Nyelo apa? Ibu, tante.
Kok lok ente. Iya, tante. Ibu Anyar. Ibu Anyar. Oh, Anyar. Anyar le. Jadi ya, jaring kono tadi laki cong. Jadi kok ini sergia ada irola. Oh, ini ser ke bapak nak. Oh, ini ser. Korana. Di Ibu Anyar. Kita saat jalan boleh di sini Pak. Langsung mulai kon le Pak. Iya. Mayo. Ayo. Ayo. Kan surat lamar. Iya, Pak. Pada daftar. Asal kalau cong. Resmi. Oh, Ayo. iya mayo nerokok lah nerokok. Mau nak kekep. Aduh, demam tang bini reko datang ngare, datang lako tak ada boleh. Rumah bedo orang bini, aduh apa kerja. Anak-anakku, ada seorang orang yang tak boleh, itu ada emak Arya. Lu jangan terlebih deng. Jangan terletih, ada orang-orang orang sekali, orang nakir. Biasa masih tua sehat, ada yang mapan jamon kena. Mata balik. Kemang kau tak balik. Benih jerian tak balik. Apa kita balik ya? Biasanya bibir merah apa biru. Hari ini nyaman modern. Modern cetak jeria. Angkau ke lagu mari ngakan tua. Ada aja kali pak ketua. Kikin rang-rang. Hari aja jajan nabi jajan arang-rangi. Tema jajan kerap. Akhirnya je pancar weng-lueng melalui jadi cepok. Ada apa kaki iri kan kok? Bani iri kakek cepok kakek di bodoh. Iya. Alia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bengkok dateng Pak. Mana datang mak kita ngebel kada. Iya kejutan. Oh kejutan. Alhamdulillah. Apa boleh kok? Makanya datang nggak ada. Barbing. Iya kejutan. Banyak oleh nak. Banyak. Aduh mata jangan kutul kaki. Mau kaki banyak oleh nak. Engkau mulai berah lah. Bu, tuh mulai beras gampang. Dari mana? Oleh serajaan bu. Raja apa sah oleh Sampai. Bu benih. Oleh apa nak? Oleh laki. Wah. Anaknya melolo. Tuh, cetak jeria. Hari ini laki kaki. Bu, benih bu. Hari tak kena satos. Benih. Arya anak tentang laki. Aduh. Calon laki bu. Apa? Lah nak lah. Tentang calon laki. Kakak ada agen di anak. Ya apa Pak jaring kau lepas di anak. Kau tak ngerabut. Enggak. Jadi nerabet engkau lepas. Kau lah tua bing. Banja mas, enja. Pak, Oleh. engkau ni serbu. Nanti lah mangkau terong dapat bodoh noreng. Lu marah kayak di ngaki. Are apa sabu? Yo juk bi sebiniin. Boleh ti naman tabukan mo cerita yoduk. Jadi ibu engkau ni ser. Jadi nah. Besar cara kakak ya. Iya
iya Pak, engko niser. Nyambi boleh engko labi tadi lake. Kakak niser aja deh. Kesono. Mana kakak niser lik buat telik. Mak pas beres lah gigir mak lah ambu. Kal, Mar datar ke bibir, Cong. Ada kok, aduh. Bu, kok niser Bu? Tuh. Iya mohon kakek baca nister nak. Kena lagi le Cong, are mbak. Ekom. Ada. Imban tang bapak tang mbak ya. Are Mbak Asim. Are jalan mantap. Tak ada balik. Ada balik. Mas. Mana tiap tanah aja lagi aku tak boleh beras. Ada datang laku boleh beras yang kok. Gimana ngakan kok di sawah. Waalaikumsalam. Bah, cenderung Mas. Loh. Lapar lagi. Kalah. Ma ayo beli aki wei kak. Bodoh. Ma ayo mengakan wei. Pak, tangan nak dia. Bah, ada sahabat kaki dok. Jangan goreng melolo di nala bosak. Bunda, kapan datang Bunda? Diuru baru datang kona. Aduh lah basah. Kan Bunda datang kerja tak tahu bahasa Madura. Ini mau boleh kaki ya? Apa? Ini mau boleh? Mau jadi ya? Tuh, habis tak sama ibu kena. Ya, apa boleh? Waalaikumsalam. Dek, mak bosak tamu ire. Mak col-colan. Pak sedone ya. Engko maelang ngucala aku engko rolake saungkun, Pak. Ada tangan are. Waalaikumsalam. Ya, kita tanah ben Bu. Buni serdena lenak marune melagin be ibu dina Mas. Sek. Sapri ya? Tak saban kake Pak kenal bi kake. Calon tang laker dok. Ari tangana. Ari lampu. Mak berdiri nak kake. Mak ibang nabang engko kake. Ari tang Roma, ari tang. Ari tang bungon tang bini. Ari tang. Iya. Lun ki metotokar. Ari tang bini dia rumah deh. Ari tang emak. Ari. Ya tokar. Ki neneng lun ki. Ki neneng lun. Budi impian itu lo kemarin ah. Dari mesedo, engkau kana lake, dia Arya beri ya, Arya tang lake, lampat tang lake. Ibu akak binu wiria. Tak semar ya lampat tang lake. Berdua nomor le. Aduh, nomor ya Mas. Assalamualaikum. Sholat jamaah repon. Mare lah. Engkau kena pesa Bu, engkau pesa wiria bilang Arya lampat tang lakir ya. Padele, engkau akak bini wi. Ada tang emak. Ade ibu, ada rumah dia. Jatuh karan je Ari teh ya. Dia rumah dia Jong. Ari alam pada ibu kakek nak. Benih lampat ibu. Iya. Wah, ambu kalau. Ari salput dia. Ari alam pada tang bini nak. Ya ibu nak kakek. Engkau kenal bini nak, mangan mandu aja. Doh. Pas deh. Rumah dia. Rumah dia. Bongko niser. Baca Bu takuan tanah. Pesen mereka beri Pak. Injak ya nota. Tapi dia Pak, Bu, tin seporan. Nah pesen kita beri kan. Bu. Pas deh mereka. Hari berarti ke bintang. Berarti retang kompoi dong. Iya, berarti kompoi. Nyaman tahu sa. Bapak Pak Kun tedung bimang, tadi tak bintang Bu aja deh. Ambolo. Nyaman pas. Ambolo. Hari dia Pak Motin mulai letin sorat di burung beli ke pengolon lah deyin. Kan pesen kita majer. Kita Allah tak sama majer burung sorat beli letin. Dia Pak kenapa? Sepora apa? Kan boleh berjen tak ADP, tak majer. Tinggal pun pembeli baibon. Boleh burung tak biasa ya lek ya. Ya lek ya. Tak biasa boleh Pak. Sepora Pak Mutin. Tombure beon, tala tak embu ke beon. Tadi Pak Mutin dong. Pak Mutin. Tin. Empian di bini. Entar. Dikal bi ko lebain panti. Rebat. Akakum nak. Aduh, tak kena kelar kaki nak. Koli.
regi judu Pak. Lah dadi magelawe de masalah apa mun judu. Kula mare majar surat apa? Be pesen iki kunci Pak Yuyun tak bisa ngalah. Kala akeh yun kalau saya. Ya sor beli boleh pengolon. Masa pesa ki Pak? Ya tak pesa jong. Nah, kamu tak pesa mah. Lah dadi kekere motin. Porop nek kampon. Alah nak, mun kiri kau tak sanggup tak setuju. Lah cukup ben riye lah. Nah, cukup erokat ya. Jadi burung lah tak bisa berarti Arya Pak mun jadi mun pancen jodoh tidak akan kemana. Ya telepon di erokat Pak Handan tabe Pak Yuyun erokat ki. Seporangna boleh Pak Modin tak tolos. Ngalak daune tekel aja komak pengkir jalan iya Bapak Yuyun ria karja ikan niat mulain bilen komak pengkir jalan mon petek lebet elorong cocok ikan niat ben Pak Yuyun ben Pak Handan mulai bilen sak nante oleh telo taon mun semira talen bula tarnya pelotan pekarangan setia alhamdulillah anak kau pantan pon numpak jeren marina pas mangke mangan yut tare rokat Pak Yuyun jangan bila beda sampera Tare keluar bon keluar kesena mun erokat kan erokat pekarangan patumpak erokat mun erokat je bede je mun je tara apa biasan beda kese samper centong cekocek bede ruah oh bede melegatin kan lah mun tade je tara apa polan biasa bede kan are lakon lanjeng geuti oh siap le jereng pan handan panjen tro arokat pekarangan patumpak demak keneng hah oh iya deh bener lah bener hari nyaman patumpak demak kenengin erokat sopa aja popo budanyang tak aganggu si kasar maupun si alus dek budir ya madle tambah lancar rezekina amin Allahumma amin erokat nang kaki kentrong mun kentrong dari cora petong kan erokat odi dek budin Pak Yuyun ben le Hamdan dek budin madle tambah ontong podo taki nase kelaban juko ki nase jembung nase contoh elah nase contong du kon du gilu sarta saraan beli iya tahu dia pas tanda grogi sekali tukang kentongan gajah Pak Yuyun gajah nah ini kayak rokat Pak jaren lemari pakai kapiman jadi mari nikah langsung mangkat ngarak jadi kan to buang gungun main jadi Pak Yuyun ya mulai kalau 11 mulai sampai ngarak jadi magala benden banyak kan pendek tekah engkau ingat saben kon Pak Edi nak gerabak lemari ini serta ya oke lah jadi Pak mon negara lesian mungkin bina budaya pemain luar muda pada tahu bunda tangki deki mal wah mangken pon mangken pon mi mun deki lanjeng polan mi lanjeng kan deki di tengarak nimang permainan macan benteng berot pasti bude manuk pahlawan terakhir gini jadi temang kade sebagai mantan seni geni numpak tak sarin deki jadi oh kipon tak napa kok semting nasi ini juga kon mi mun budak gigi enggak jangan dulu kenapa gitu jangan dulu guru karo oh mungkin ten gerak mon sampai 2 kilo bakal peleman ya guring ke jompok karo mi merong kina tek rotek sorotel kok mun paria kat-katan bungkana pelotan dadi garjina yo terjatoren ngaturin nasik benduko karena rero kata anak komantan saya mahamdan iya karena sini ate pancen hamdan
Male dadi nak kanak semapan Odi itu nyamale lindungin Gusti Pangeran. Ayolah sambil trompet ayo langsung ayo. Cul. Contong Pak banyak contong nih Pak. Contongan kalau dicukok gerak, kasih dukok syarat, gerak syarat. Mon kene ke benian ora asol gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terutama Pak Bulu salam nanti aki jamun bulu orang Islam jadi makin dan gula kentrongan itu pun Bapak Hamdan Bapak Yuyun dan gula kentrong on launan bula kentrongan on launan di ngaki makle nyaman karena kaset ben Pak Yuyun ke bemandeman on launan ya di ngaki makle nyaman Bapak Yuyun aslametan nyelametin Kanjong Hamdan nomor 2 Pak Yuyun long mapolong setejena tretan ya retia paham dan pun ketorotan Bapak Yuyun nang kejeren bina budaya malar manter balon Pak Yuyun lindungin Gusti Allah selamat kapi setejena keluarga laki bini kelaben setua asarongan bersakinah ngala adeun akan terongan bulan akan terongan ingesa akinah niata Bapak Yuyun ngala daun maka sore beja pada Bu mana paria ma ekrae Bapak Yuyun samangke ampun akarjo ya toren tretan ring sepona soro parae ale maju arokan lele ya bentor malam lele iya kak badem setengah 4 lele aku lupa kurang berapa lele arokat bulepon arokata Parlona Bapak Yuyun Hamdan sekeluarga Poja terpadu selamatan mulai makin bensa terosa erokan ngalah aki jendong Bapak Yuyun arokat Kanjong Hamdan odi itu nyamale ontong jendong Arya eka geboi dari kaju bejur laben kering toana Kanjong Hamdan dek budi makle jujur erokan lagi sendu di anak Pak Mun erokan laki itu bini nak kan gak bisa nurut bentunduk
Senduk ria eka kebai dari bering kelaben kedok Mondi nak kanak nor kelaben tunduk insyaallah kareng tua tambah cocok cocok dan erokan ngalaki candeng tua bilen mun aselamet dan jana laki bini erokan pancen penting candeng ria kebai lok jalon mon mandi serotoles bain serotoles ke tukang tolesnya mana mak kelopain boleh teloan serokat teloan oh serokat teloan toles toles aki ja ke buku ja serokat sapaan apa jistretanan apa sekanjaan apa sekeluargaan toles dan karena teloan serokat ria nak kana teloan erokan ngalaki gede cita-citana keluargana bapak Yunda Budi manter pas detik gede ria kebayi beten aing wudu mon ngaji ben abejeng jadi mon kelakuan bagus moga-moga nak foto na Pak Yuyun bisa beng tetap beng terus erokat ngalaki cobik si keluarga Pak Yuyun satu antar sing ngodeh odi dalam dunia ben Allah moga-moga Pak Abid cobik ria eka kebai dari tanah geng nampu yokber malar manter ben Allah Pak Yuyun benak fotona beri ujian ben Allah moga pakun sabar terus ngalaki cekocek Pak Yuyun nangke dan bina budaya mulai bidan pancen lah mantep cekocek nikah eka kebai dari Ka Junior Bapak Hamdan keluarga Kapi moga-moga lanjang omor ben odi makmur amin tolesan mon lamare tolesna ke bedeen marene beca Kapi bekal genna ai kok siap si arokan nakana telok ya cek kebagusan bareng tuana malah manter gelem noro Arya nyaman tong sitong ayeula deteng geng robenang Hamdan Isna Aska Rendra iyalah sekeluarga ya keluarga besar teluan Arsami Suhri Samsidin keluarga besar dari Abah Kerto Haji Kerto ya iya Haji Kerto Kacong Hamdan mantir tetina kana semapan gelem ngelakonin perintana pangeran Kacong Hamdan mantir tetina kana sesopan anak kode budi mundi keluarga Kacong Hamdan mantir tetina kana sejakan amin nomor 2 hanya maisna kan erokan odi dalam dunia male sampurna gendo isna manter depak kata suci Mekah Madinah kelakuan sebagus kelakuan doina manter tak etina amin nomor telok seerokatnya mana aska malar manter elindungin Gusti Allah belendeng
tua iya orang tua mandir noroa karena ria seteti cita-cita na orang tua nomor sitong Hamdan Isna aksa mandir ditinakan se bener malar mandir lemak karena agama Islam cukup lemak nih kapa cacak guru nomor sitong ben Allah aska Isna Hamdan Isna Aska nak kena telok ben Gusti Allah malar mandir etoren wahyu karena agama Islam amin jadi lemak di mandir etoren lagi kapi sitong malar mandir ben Allah bener bener pola tingkan nah bener tata kerama nah bener ka orang tua nah bener sejennya nah bener badai gua baik insya Allah bener selamat nomor 2 bener nah iya lepai nomor telok lah kayak ngaman bener nah sabar sitong bener nomor 2 mangger ben Allah paringin se sabar makanya bener mau tak sabaran insya Allah jajak gelok atau kan sekoning sampai sah kan tak selamat dia jadi malar mangger nomor sitong mangger detina karena sebener nomor 2 mangger detina karena paring ben Allah hati se sabar nomor telok malar mangger dia nak karena se jujur serode temorongku serode berongku serode jadi jangku dalah ongku jadi sitong bener 2 sabar telok jujur nomor 4 malar mangger detina kana se nerema apa sih paring Allah paring ujian nerema paring sing nerema paring sekoni nerema paring banyak nerema insyaallah selamat lepas raja nunggu Islam lema nomor 5 malar mangger detina kana si asokor tidak tak guru mulai dengan lakon kapi insyaallah paring sing jadi sokoren apa bedenah di biniratin sokoren di dunia banyak sokoren terus apa sih bareng tidak insyaallah selamat detik cukup lemak menteri itu lagi kapi bener tidak kena telur ya Hamdan Isna Aska Ben Rendra keluarga Haji Kerto Arsami Suhri kelaben Samsidin orang tuan hari yalah moga-moga dia insyaallah selamat punya akhirat telepon jedot bulan merah kentrong toto mun salah bulan nyon sepora kan ada banyak kapi yuk langsung mulai ke Bajeng jaran siap pagi tak rapalah sampai lagi embung lejong pon lempak pon lejong karena beritakan dia jemput heran dari kenapa saya tanah paring jantan ki kengir ku orang gunja dino iki tepak dino kemis legi jumua paing ajate jumua paing malam Sabtu pon jadi saiki manggonan moga-moga ora ono alangan ajate Bopo Yuyun lan Bapak Hamdan Desa Bedayu Senduro moga-moga ora ono gangguan sing kasar menawa sing halus Bopo danyang mudanya lanang wadon sepunim wetan kulon lur kidul pati papat limo tinggoni Bapak Yuyun lan Bapak Hamdan moga-moga ora ana alangan mulai awal sampai akhir mulai semua mulai Kemis sampai Jumat karaan jadi jong dia apa karaan orokan dia oh kemantan kebi oh rokatan dia iyalah oh si rokat guru kan jajak guru lema mau limo bener sabar jujur remah asokor selamat waktunya akhirat bener bon ini kan erokat ini kan erokat dia
Hah? Oh. Kibon. Ya bener tabengan. Sinto. Suyana. Nomor 2. Tukin. Nomor Tukin. Nomor 2. 7 saudara. Pak 5 perempuan. Laki-laki. 5 perempuan, 2 laki-laki. Petok pada bingkok seretan kok laki 5, bini 2. Pada bingkok tak rapalah berarti Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Kemtinan tenang kon. Insyaallah selamat dunia akhirat. Ibon, tak ada yang berhasil langsungkan aja. Ayo, pakai aja. Buang aja. Selamat kapi. Pon besah cawak gede kapi manusia nika di every ujian makai bulan ki ujian bulan makin banyak nak buat bulan ni jak ujian bulan ni banyak tapi boleh sabar insyaallah boleh laku naik derajat. Nah sepenting ngejalin sabar uru lemak mun boleh cukup telok pon sepenting boleh usaha pas etrema pas sokor banyak boleh. Nah ni kepon engki pon cukup engki nyaman bang cang jalan nih Pak kan benda nih Pak karena senalam 2 pada siang pada malam pada ontong rogi jadi pada saya perosak pada saya mapan ketika Arin mampir mapan kapi tanggi. Oke Ale Agung Ale Andi lakon siang dikopkan dia sambung degi malam karena degi malam lancung boleh Pak ceretan Pak jak beter jak ring kunteren meloloh tenang pon insyaallah bina Bonki bandengan berot tenang jaga beter pon. Lagi ini kak ada yang penting nih kak. Penting apa? Nika lagi napa Maria berot kunci napa keroman ngorot nih kak. Nah, tenang jaga beter. Ayo minta gending apa lek? Waktu kecil Jong. Nah waktu kecil. Kejungan wae lah Jong. Iya lah Jong. Ya. Jong waktu kecil. Jika mampu sang ate soro reben barompong dede mon serena ba epena soro abes mulek mompong ki bede mon parena Ika etina tembak tembak dor 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 tembak 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 drot 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 tembak tembak kita bergoyang dulu.
sapokna pikiran mula tak kena nina ajalan malam bulan tadi takokna sorore ben barong pom deje mona serena pena apole soro aben mula mompong ki bede mon marena ikatina amone tembak tembak derna derna tembak 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 jerat 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 tembak tembak wasik sambi alere balereka ika seneng ate ampun joko kentingan tuna salam melopo bahasa porana ampun joko cuma tura salah berlompon sampurana bule siraja tembak tembak jana jana tembak 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 tembak